Bakit? Oh. Dakon. Apay, agita, awit mo. Dapat ito gawin, gim mo. Kituin na bakit kwa? Nabartik mi digidi ka inumakon. Nabartik dan na kwa. Apay, ngarda kita. Nabartik da, apay, ngarda gitoy. Ngawid mo. Kinyawid ko Tati, na ta. madikanyam nga, mapan birthday kita. Apay, ano kita nga awid mo? Ato, ipangal daw tayo. Nan? Adobo nga baboy dito bakit oh. Puna, yung mas Yung maapay tayo ngawid mo, ata. Pulutan ni meta tayo dito eh. Apay, nakanalain ka man nga. Ata, ti ka, gurgura ka nga pang ka birthday kit. Nagiyawid ka. Kit ka sa talaga, tinawais ba kita biag ka niya? Din. Nawais nga nakibabain ata si kapay miti kapitan dito kasta ti kwam. Amom tinaramid ko atay, kasla blade. Aji tagay ko so na nabartik. Kasla blade ka impis na. Ata tugaw ni, apay ati tugaw nga inalanam. Kita no maanayin mi tatugaw tayo, bakit? Baka dati paglasinan na data, baka danagan na. Naman, i-check naman ga, baka danagan na. Ngami nga tao nga. Kuna ako ne. Danagan na bakit? Danagan na. Alam di ko di pagbras. Pagbras nga. Adi liha, ano maliha, dinagan na. Dati kung kuna kanya magyawid-awid ka ti tugaw nga dapay markana. Ano okay lang ata, bakit na maliha mit data? Matuntun data. Sika lang ti amuda nga kwa ijay. Gasgasim. Manaw. Gasgasim lang ti liha data. Awan na mabigbigin, bakit inyaki tinandanag mo? Ngami ata nga ugali mo si kapay miti kapitan ti mangibabain mi testa nga ubrai mon. Kasta talaga, bakit ti kuha na diskarte? Nga diskarte atan. Inyakit din. Pang samantala ti kasta nga ubrai mon. Ata, o da pangal daw mo, hindi ka pagyaman. Pero naimas. O nga rod. Naimas ato yung nyawid mo. Nga maata tugaw ti kuha. Sano data? Dakiling bagbantan da ka nakita dita? Ay, kaso na makita, daki na barabartik dan bakit? Nakadumog da kasta Di di. makinbalayan da ka nakita? Nakadumog da awan da, pati di gijay kimi, doon tamaan ni. Ay na. Di mo naimas ati nyawid mo nga ka. Adobo. Makita da garo no, dapat agdul-dulok ti bartik nan. Siya atin ti agi kwano kwa, agi yawid. Hanga kasta nga damar ka na nga rod. Nyami ti nag-agiyawid ka lang nga rodin. Dapay markana. Maliha lang ata bakit? Nyami ata kasta nga ugali mo. Alam ti pangasaan asain to dito markana tanon na mabigbig nyakit din. Yunig mo rodin ta baka makita pa jakin kanya. Okay atin bakit ang kagdandanag ta kwa? Kung maminsan nga giyawid ka, ajay sigurad bim nga awan tinagan na. Ano kwa kababain ka si kapay mitin. Nagdakil pa may tanagan na ni oh. Nya tanagan na. Inga? Nya kadakil namin nga nagan daytan. Gasgasin tatin bakit? San kukwataan? Matitig na ata nga kwa. O yunig mo ta manay nga ta suotan. Pagkasakas na titugaw.